Znači otvaramo poklopac, približimo malo sad ovo kao to, dižemo gore, uzimamo jednu traku, stavljamo od dole, ubacujemo unutra, uzimamo drugu traku, stavljamo je od dole, sad snimi ovo ovako. Jesi, dobro. Da, dobro je sve. Uzmemo jedan kraj ovoga, provučemo ovdje. Ovako. Namotamo. Ok. Spustimo i ovaj zakačemo vamo. I probamo na strelicu ovu, s tim je ovdje. Da li izlazi? I vrti ove, da. I cepanje ovako. Aha, da. I to je to. Stop.